Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kini kita akan belajar secara acak. Seorang ibu ini udah ikut 3, udah hampir EBTA, udah hampir tamat. Tapi sering lupa huruf sama sering lupa panjang pendek. Ada beberapa huruf yang sering saya akan coba saya ulang-ulang, kemudian tanda-tanda baca. Karena dia panjang dan pendeknya sering lupa. Sering lupa baca pandang pendek, berarti baca Qurannya amburadul. Nah apa-apa, nggak penting, nggak pinter pun sampai akhir hidup kita nggak masalah. Yang penting kita sudah usaha dan sudah ikhtiar. Mau diapain lagi gitu ya. Baik, Bu Era. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ta'awud, Bu Era. Ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini Bu Era sering go-nya. Sama ho juga tadi ya. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kelihatan, Pak? Oh, tulisannya belum kelihatan. Belum. Oke. Nih, Bu Era udah ada? Belum. Oh ya sudah. Coba, ayo mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nggak ada yang panjang. Anggo, anggo, anggo. Nggak ada yang panjang. Allah. Kemudian. Goa. Goa. Go, a, a. Go, a. Coba. Goa. Kemudian. Da. Go. Do. Da, go, zo. Da, go, zo. Kemudian. A. To. Go. Atau go. Kemudian. Sa. A. Lo. Sa. Diulang lagi. Sa. A. To. Ada titiknya, Bu. Sa. A. Zo. Sa, a, zo. Kemudian. Ja. Go. To. Zo. Ja, go, zo. Diulang lagi. Ada titiknya. Ja. Go. Zo. Ja, go, zo. Sa. To. Sa. To. A. Sa, to, a. Sa, to, a. Go, a. Da, go, zo. A, to, go. Sa, go, zo. Ja, go, zo. Sa, to, a. Kemudian yang ini. Ha. Ha. Harozo. 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 Diulang. Harozo. Kemudian. Syagoto. 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 Pokoknya Bu Era ulang-ulang rekaman ini ya. Nanti ya. Kemudian. Soroa. Soro'a. 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 Kemudian. Zakhozo. 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 Do'aza. 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 Kemudian. Tagozo. Tagodo. 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 Syarozo. 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 To'azo. 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 Bagoso. 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 Pencapaian. Apa saja dazaroja sasondo tozo anggo. Abatasa jaha kha 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 jaha kha dazaroza
sa, sya, so, do, to, zo, a, go. Kayaknya kho-nya bermasalah nih Ibu nih. Kho. Kho-nya sering ketukar. Nih kho. Ya silakan diulang lagi kho-nya. Tenang aja ya. Pokoknya yang penting Ibu pinter. Insya Allah. Nggak pinter pun udah usaha, udah ikhtiar ya. Yuk, ini. Coba Ibu. Jahaho. Jahaha, khair, khair. Jahaha, jahaha. Kemudian. Ha'aho. Ha-a-kha, ha-a-kha. Ja'aho. Ja-a-kha, ja-a-kha. Sha'aho. Ta-a-kha, ta-a-kha. Khotaja. Khotaja, khotaja. Ba'aho. Ba-a-kha, ba-a-kha. Tahasya. Tahasa, tahasa, tahasa. Kelihatan Pak? Nih, ja. Ada. Ini ja-aha. Ja'aho. Ja'aho. Ja-aha. Ini. Ja-aha. Diulang. Ja'aha. Ja-aha, ja-aha, ja-aha. Yang ini. Bahasa. Bahasa, bahasa. Ta'aho. Ta-akha, ta-akha. Jahasya. Jahasa, jahasa. Ahoho. Akhakha, akhakha, akhakha. Jahaho. Jahakha, jahakha. Pencapaian. Abatasa jahaho. Abatasa jahakha. Abatasa jahakha. Abatasa jahakha. Abatasa jahakha. Ibu sudah kenal huruf sebetulnya ya. Cuma ada beberapa huruf yang sering Ibu lupa. Nih, coba nih. Faka. Yuk. Fako. Faka. Kobado. Koma. Kobado. Kobado. Kotofa. 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 Paroko. Diulang. Paroko. Faroko. Fanta. F. Faroko. 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 Syagodo. Sa-nya ujung lidah. Sagozo. Digulang. Syagodo. Sagozo. 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 Fakozo. 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 Sa'afa. 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 Jadaho. Jadakha. 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 Pazo. Kofaso. Qafasa. Qafasa. Akoza. Aqada. Aqada. Dogoto. 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 Syafa'a. 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 Syakoho. Diulang. Syakoho.
Zakoko, baju koko. Zakoko, penyakit ibu di sini. Seringkali ibu bilang jakohoho. Jakoko, baju koko. Jakoko, zai. Zakoko, diulang. Jakoko. Zakoko. Jakoko. Iya, zakoko. Kemudian pencapaian. Abatasa, abatasa, jahako, dada, roja, sya, sondo, do, anggo, pako. Ambatasa, jahako, dadaroza, dadaroza, sasya, sondo, zo'ago, fako. Ulang lagi, Bu. Yang mana, Pak? Abatasa. Abatasa, abatasa, jahako, dada, roja, sya, sondo, do, anggo, pako. Albatasa jahakho da'zaroza sasya sodo tozo agofako. Sekarang ibu ulang lagi. Abatasa. Ya. Mm-mm. Abatasa, jahako, Abatasa, ujung lidah. Abatasa abatasa, jahako, dada, roja, sasya, sondo, dazaroza rapuh. Dazaroza, ulang. Dazaroza. dada, roja, sasya, sondo, do, anggo, pako. Pinter. Kop. Kap sekarang. Kak. Hmm. Ka, kap, Kaf. ka, Kak. Hmm. ya. Ka, ko, ka, Kaho. ya. Ketahuan nih salah. Kakoko. Hah? Langsung nggak ini? Langsung ini. Iya, tiga. Ka, Tiga. kakoko. Kaho. Khoir. Kakoko. Kaho ko. Kakoko. Kakoho. Kako. Kako. Ulang. Kakoko. Salah. Eh, Ulang. kako. Kakoko. Kaho ko. Kakoko. Kakoho. Kako. Kako. Ulang. Ka, kakoko. Kaho ko. Kakoko. Kakoho. Kako. Kako. Ulang. Kakoko. Salah. Ya. Kakoko. Kaho ko. Kakoko. Salah. Kakoho. Kakoko. Kako. Kako. Nah, ibu mau nggak mau berarti Yang ketahuan ini nih dulu ini. salahnya. Yang kok ini loh pasti betul Ya ini. nih ya. Kakoko, kakoho, kako. Kakoko, kakoho, kako. Ya, selesaikan sampai bawah ini. Ibu ulang-ulang ini ya. Kahoko, kakoho, kako. Kahoko, kakoho, kako. Kahoko, kakoho, kako. Kahoko, kakoho, kako. Ini bagus materinya ya. Ya ini sekarang. Dohaka. 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 Atofa. Atofa. Syakaro. Syakaro. Jakarta. Jakarta. Kokapa. Kokafa. Dagosa. Ragosa. Sodasha. Sodasa. Gofaka. Gofaka. Jakarta. Jakarta. Pencapaian. Abatasya. Jahako. Jaho. Dada. Jaho. Jahako aja. Ulang. Abatasa. Jahako. Abatasa. Jahako.
da, za, roja, sa, sya, shondo, to, zo, anggo, pa, ko, ka. Bagus. Abatasa jahakho dadaroza sasya sodo tozo ago fakoka. Ini bagus di materi ini. Ulang Bu yang ini. Ini Pak yang Yang ini. Ayo. sering salah. Nggak apa-apa. Coba lagi. Ka, Ayo. ko, ko. Kho. Ulang lagi. Ka, ho, ho. Ka, kho, ko. Ka, ho, ho. Kakoho. Terbalik. Kakoho. Terbalik. Ka, ho, ho. Kakoho yang ini. Ka, iya. Ka, ko. Kako. Ibu harus bisa begini. Kahoko. Kakoho. Kako. Kahoko. Kakoho. Kako. Kahoko. Kahoko. Kakoho. Kako. Ayo cepetin. Ka, ha. Ka, Hes. ho. Ka, ho, ho. Kahoko. Ka, Kahoko. ho. Ka, ho, ho. Kahoko. Ka, ka, ho, ho. Ko. Kahoko. Ka, ho, ka, ho, ho. Ka, ho, ho. Kakoho. Terbalik. Ka, ho, ho. Kako. PR Ibu ya. Kako. Sebetulnya ini Ibu Yang sudah ini Pak, pandai. yang sering lupa yang Ya, kok persis, ini. persis. Makanya sebetulnya Ibu sudah pandai, cuma nih huruf ini sering lupa, jadi fatal. Terus nanti langkah kedua, ikro 2 saya pilihkan untuk panjang pendeknya. Karena panjang pendek Ibu sering lupa juga. Oke? Ya. Ini Ibu latih ya. Kahoko, kakoho, kako. 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 Ibu tadi sama Mbak Rama udah hampir 1 jam lebih belajar ya. Alhamdulillah. Terus belajar ya Bu ya. Jangan pernah putus asa. Tak pandai pun tak apa. Tapi saya jamin orang yang semangat belajar pasti pandai. Cuman tinggal proses aja ya. Karena kalau nggak salah Ibu udah 46 ya usia sekarang. 45. 45, oh, 45. Iya, tapi Ibu mungkin beban hidupnya jadi sering lupa huruf ya. Atau mungkin dasarnya Ibu dulu lagi kecil nggak pernah ngaji. Pernah, tapi cuma sebentar lupa lagi. Cuma sebentar lagi tuh nikah. Lupa lagi ya. Ya udah enggak apa-apa ya. Mau diapain lagi, yang penting kita kalau memikirkan masa lalu buat apa, nggak ada akhirnya. Masa lalu boleh untuk cerminan. Ya Allah, saya seperti ini, makanya anak saya tidak boleh seperti itu. Biar tidak seperti ibu susah baca Quran ya. Insya Allah anak-anaknya mudah-mudahan anaknya udah nggak ada lagi ya. Ya mudah-mudahan ibu mungut anak lah insya Allah. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan tetap sabar, tetap tabah. Doakan oleh Ibu juga yang ngajarnya juga tetap sabar. Karena ngajarin Ibu itu Masya Allah pahalanya besar. Tapi nahan, kami juga nahan apa. Ya Allah saya sering berpikir apa salah saya. Kok Ibu nggak bisa pinter-pinter. Apa saya yang bodoh, apa seperti apa. Saya berpikir juga Bu, saya nangis juga ya Allah. Gimana caranya Bu Eran biar pandai. Tapi Masya Allah Ibu punya semangat. Ibu punya semangat ya, terus belajar Ibu ya. Jangan pernah putus asa. Buktikan kepada mereka, buktikan pada semua orang bahwa dengan semangat belajar, Ibu insya Allah Allah berikan kepandaian. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.